khuang choi thlan ni li inrin ni kan lo thleng tareng mai sumdon na lama hian mizo te hi chim ralin kan om donem sumdon na lama hian namdang ten min chim ral me kem ti te chu tuna hian zona lian tak ani meka kan hria tangin mizoram chunga hian namdang mizo ming ho asum don na kalpui enge moza tan om ngei nia ngai ania hei hi mizo mi pui ta hian la poi thei dona ramle nam mel manina ani titen mitam takhian an soi thinai hi adik viau ni inalang chim ral te hi kan hlawa sumdon na lama in chim ral na political lama in chim ral na te pawh nianga tutiang assimilation sang te chu om thayanga chuta chuan sumdon na lama in chim ral na ni mo enga pawh chu ni se namdang hian ho mizo te khi han chim ral teng u ti in ma an ron la khiarin omte chiam lova chuai chuan hen nam ma hun hi kan kuta omani kan che dana zirin kan malak na azir le kanom dana zir hian hen nam hi ahimin ahim lo mai chau don ni hian a hriatani chuwangin keima ni hi kan poimo ber ti hi thuma ruai tan han manglokila kan thu sei ne na in kai hnoi tak mai chinga veng chuan an veng chunga pem le kha mumal nei lo te chuan venga chen an phal to don lo nia tarlan ni an venga dor nei te point an omna veng uayeme emo local council emo le kha an nei lo chuan dor siam an phal sak to don lo ni in thu chuan siam chinga veng local council le NGO te chuan nimin pia khan chinga veng chunga dor kai mizoram khwa le tui ni lo vain an hnatlanga mi enga mazat khwa le tui ni lo hi an mu chuaka andor ti top ngal turin ante local council le NGO te hian joint meeting thu chuak an lo nei to sa bo zuin veng pon mi chinga venga dor kai te po anom na veng mi le sa ni na le kha thelut vek turin an hriat tira october ni som sang ni som ni panga thleng hun an pe a hemi hun chunga thelu tur nei lo chu andor ti top tir an tum chinga veng local council le NGO te chuan august la chung kha hun an lo pe to a mase september thla kha berual hania wangin an bo zui lova october hian che tan langala nimin po khan khwale tuini lo vain natlang an chun zom le ni hetiang deuh bok hian sia halama khan an lo che to boka namdang dan lawa sum don na sia ha a kalpui te vain hetiang chuan an dor tiral tur khan an ti ani kha hetiang malak na hi thil thatak le keimani in hungbing na atana poimo takania sum don na huang chunga aram le lungfa te kan dam kho chua zel theina ta na malak na thatak ni ina langani an soi ma thlon lovin kumeng mazat kalta kumsom ni tel kalta khan aizola dor kai suwa samchia mani kha aizol mai ni lo district mun then khata po khan vai sumdong te khan beyan to ka chu khang hun lai khan aizola khan in dor kai lian tak tak khan namdang han nia namdang dor kha tam han viau to ni na hriatani emene fin zalen an sual sangas go somruk paruk bor chhovel khami malam phei kha chuanin aizola khan namdang sumdong khan tam viau mai dor lian tak tak kha namdang ten an naya tiang chuan signboard te po hindi a intar tam tak kha a om ni in a hun lai hra chiang tu te chuan an soi hial ani kha tiang khop chuan vai an tama abikin vai hian sumdon na lian an kalpuya raman boya kata khan tam tak tlawin an tlan chhia a sumdon na phong mizo ten kan chel le ta ni kum enge maza ta liam hnuwa september ni somni pasari sang kha zakwa somkwa pali khan aizola dor namdang dor te suwa samani leta kata khan namdang sumdong tam takin an dor anti topa mizoram an chua san rui ani kha khatiang thil kha thil thaber chu ni lo ma se khatiang thil thenga wang khan ramle lungfa mizoten sumdon na huang chung alai lum kan lua lep thei pha ni te pon mitam takin an soi thin ani ei hi thil pom na om takani ome tuna hian hei sangzo sumko pali tang chuan kum enga moza taliam le ta a aizol khopuya sumdon na lian tam tak namdang kuta alut le me kania mani ming mizo ming ho namdang lo sumdon tir tok la bo lo chutiang vel te chu kan ni kan chet dan hi abo zong in kan kalem ni ti mai turani atran tir kan soyang khan in ho mizo te han chim ral tengu ti in tuman man ron la don lo wakai mani chet film khur lo le kanom dan diklo wang hian he nam hi chim ralin kanom thaya kan tran ruala ma kan lak chuan sang taka kanin vor thei thung ti te po hi an hre thar le hrim te ang u heti lai hian mizoram sarkara chief minister po laldu oma chuanin PCD din chungchang kha tun hnai ron tlang au puya politics in beina po achuak nge ni kha mizoram state capital son tum nia beina kha an to pha a issue engamo politics in beina kha nom pha nge ni kha hei hian boro kan ei lian chho zela
Chief Minister Pulal Doma chuan abial chung Thenzol veng thlang branch me silver jubilee man puya Thenzol PCT din tumin chakta kam malak me kani thu tarlang Chief Minister chuan Thenzol PCT chungchang asoya PCT din tumin chakta kam malak me kania hei hian nasa takin kan khomel mang aron thak dona mi puite in hong taka kanin buat sayangai don ti hrelo kang u ati YMA chu tranpui ngai te tranpui tu ani na mizo mi pui thin lunga acham reng thu soin Pulal Doma chuan tunlai khotlang nuna hian thang thar te hian tranpui ngai te nu chhona kan mai za zong te lam chau kan beng khon ang ti hi a hlom hati mai thai farha le chuan cham te lam hoitla turin YMA member te acha bokani ole GST 2.0 kan mang chhota a Modi sarkar chuan GST thar antiang khan India rampuma mang turin an tlang zarta ni kha hei hi a thatna tamtako oma thatlona po ve mai thei bokani hetilai hian Mizoram po manani chhota a Taxation Department chuan Goods and Services Tax GST rate ti niamna bungroman ti niam lo te chu poisa an choi tir chhozela Taxation Department ho tu te chuan GST ti niam wang hian Mizoram in GST atanga suma mu atlak niam pha an ring thung Taxation Commissioner HK Lalhong lian chuan GST thar man tran September sin somni panhi sang hi somni panga atrangin GST rate ti niamna bungroman ti niam lo te chu poisa choi tir zelan ni thin ni na soya danangin poisa hi voi khata cheng sing khat vel choi tir phot an nia man non le an ni chuan an poisa choi za ta pung chho zel ati HK Lalhong lian chuan GST rate ti niamna bungroman ti niaman omle omlo an vil reng thu soin Department lamin kan vilba ka hian mi puilama tanga complain kan don te chu kan bo zui thin ati mi puitan GST niamna bungroman ti niam lo an hriat te chu taxation a hriat tir zel se du thua soi boka Taxation Commissioner chuan GST ti niam chu mi pui ham thatna atana ti ani thua soya sumdong ti ham thatna atana ti ani lo chuwangin mi puin bungroman tlom an hlok pha na atan theitop kan chua zelang dan zom lo te kan hriat te chu danangin poisa choi tir zelan niang ati GST ti niam chu sarkar in tor nge yarin thu soin Taxation Commissioner chuan Mizoram in GST atanga kan sum mu atlak niam ngai kan ring September thlabi ka ero ni somni panhi atanga man tran chawani awangin alanghong lutuk lo mai thei October zo huna chuna tlak niam dana chiangang ati GST tlak niam pha ngei tur thua soi Mizoram Taxation chuan GST rate thar anga thilman niam turangai niam si lo te chu phone number 0389233667 ate 8415065109 ate 9862581640 ate emo Taxation Office rang ate hriat tir turin mi puite min nge nani hetila hian Union Cabinet chuanin Indiaram intodel na turin cheng veibel se singkhat sangkhat zali somli ruam hanan siama Union Cabinet thukhom chuan kumruk chung o tur Central Scheme pulses thar chuana konga India intodel thena turin Mission for Atmanirbharta in pulses an pom hemi hlotlina tur hian cheng veibel se singkhat sangkhat zali somli ruam manani Mission for Atmanirbharta in pulses hi kumsan hele somni panga ni rukatanga sang ni somthuma tanga somthum pakhat chung o turati ani mission kaltlang hian tur urat le masur thar chuate ti puntumani sarkar agency National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India NAFED le National Cooperative Consumers Federation of India Limited NCCF te chuan lo nei tu in ziak lut te hne na tangin an leisak thei don ani mission hnuai a hian sarkar chuan pulses thar chua chu ton nuai ni thar chua chu ton jani somli pahni atangin kumsan hele somthum atanga thum khata ton nuai jathum somnga kai ti ratuma hengke wang hian pulses chin na mun chu hektar nuai jani somli pahni atangin hektar nuai jathum soma ti zautumania hemi wang hian hetiang thar chua hi hektar khata kg zariat somret pakhat atangin keji sangkhat za somthuma apun thei bei sei bokani sarkar lai pui hmathlir a hlotlin theina tur hian lo nei tu te hna pals hi noi somret pariat chu pek chhuatumania ole Israel lam hi toiten han puang vele local Israel hian la boi mup khop ma Israel si paite Gaza city ya tuna hian lutin Gaza city lak tum hian ma an la a an hual chhome kani Israeli Defense Minister Israel Katz chuan Gaza City hian hual ping trap to ni in a soi ani kha Israel chuan Gaza tan puina lut tur tuipuiron phurtu long engemoza tan dang ani kha hian tuna hian isu lian taka siam chhole me ga boru ka thi tang chhole me kani
Gaza pantu Global Samut Flotilla antia hian longsomli paliba ka activist zali velje tantela Israel sipai te chuan Gaza tuipui kam thlenma tuipui mel somsari vela hla an lo dang long parukan hrenga hengzinga hian Greta Thunberg chuanna di alma po atel hani Israel Ministry of Foreign Affairs chuan ilani khan video anti chuaka Thunberg le akal pui dang te chu an hima an risel na din mun po a tha ti an soya organizer te chuan Israel Sudan kala long rol te lo danga an puwa long pakhat chu sut ani ba ka a then chu water cannon in an lo phua activist te in biak po na po ti top sakin live stream le update po anti thailo nia soyani bokani UN Israel palai deni denon chuan lunga chuang activist te chu thon let an ni don ni na soi heti lai hian Israel chuan Gaza City thunun pum hlum tumin ma ala zela ni kha kan puan tong khan khopuya cheng te chu mun him lama in seseng turin last warning te po an lo peto bokani video mazalama khan kan tarlan to kha Defense Minister Israel ka chuan an sipai te chuan khopui chu an hual chep zel ni na soya Gaza City a cheng chimlama in seseng du te tan hun ram chang hung ber an hong mek ni in Israel Defense Minister chuan a soi khopui chu san du lo te an omzui zel ani chuan firfiak polemo firfiak pol thlop tu an ngai don thua soi bokani kha US President Donald Trump chuan Gaza Strip in dona ti to pani theina turin point som ni omna ruam manna kha asiama Hamas lam hian hei hian zir chianga utlok na mumal tak tuna he thu kan bo chailai thleng hian an la siam lo thung ani Hamas official pakhat chuan he US rotna hi Israel tana thil thatak ani dona Israel tana thil thazok turani Palestinian tane ro thil thalo takani mi pui ngai tha ani zia phaulan na ni ti na soi Trump chuan rotna an siam hi pom ngai turin Hamas ta hian norani kha ni thum vel chau hun Trump khana pek thu video masalama khan kan lo tar long to boka heti lai hian Hamas lam chuan in rem na siam ani atanga dar kar somsari pani chunga an mi hren mek mi somli pariat te chu avek tura Trump ruam manna omchu thilti harsa takani tur thuan tar lang ni in media thren khaten an soya anral thuam de tung tura an ti chu pom harsa an ti bok helai hi siam thatan du ni in mediator te chuan an soya rotna hi an ngai tu mek thu le ni rei lo te hnuwa chan na kim changpek ani don ni in Israel Gaza inkara remna pala na thok tu te chuan an soi ani Gaza Strip remna le mona om thena turhian President Donald Trump an rotna siam hi ram sang te chuan an thlopa Arab ram ngai te pon an thlopa ni Israel pon an thlopa Hamas po hi bom turin norron mek ani ole kha ti china khan tun tum kan video chu kan du tok le photanga dam te in kan omanga khovel thu tharin dona thu thar rambial buena te international news politics in chingchuvet no emai mainam tak si ni bok angte he channel a hian kan han ti chuak thina milong e thlak sak chun jom zel don nia ni man nom vek ole